Ubagize umuntu kubwira ngo FARDC yisubize Pwezelo, yisubiza Minembwe, irazamuka igeze Bukavu, wabyemera? Bakubwiye ko nta masaha 48 ari buje gushira M23 batari bayisubiza inyuma ngo izamukane mpaka Minembwe, bayizamukane bayerekeza mu cyerekezo cya Bukavu, wabyemera? Ukavuga ngo ibyo bintu n'ukuri? Izikubwira singa M23 masaha 28 iraba yafashe Baraka, byo wabyemera? Ubu noneho inkuru zihinduye isura. Tariki enye z'ukwezi kwa karindwi yari tombe muri Pwezelo. Tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi cyari giteri Baraka. None tutekeshe 6 z'ukwezi kwa karindwi indi nkuru kuri tele, indi nkuru ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ababiligi ndetse na UAE binjiye mu ntambara byeruye nyuma y'itangazo rya FARDC ribwira M23 ngo attention, mwitonde cyane kandi mwitonde, bati olingate muzange cyangwa se mubyemere, mukomye rutenderi, mukoze ikosa ritashobora kwihanganirwa, murasa muri Baraka mukoresheje drone za Bayraktar TB2. Ibyo ntabwo dushobora kuzabyihanganira uko bizagenda kose, turaje duhangane namwe. Urugamba rweruye bararudekarara. Ni mu gihe 23 bivuga ko yigarurira utundi duce twinshi, kandi kutwigarurira byabasabye gukoresha imbaraga zidasanzwe, ngo bakoresheje imbaraga z'umuriro kuva ku munsi wa tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Kongo yo ngo ibonye bikomeranye, ababiligi na UAE bati turaje kugira ngo dutange umusada, maze ubundi ibyari byananiranye birangire, agahinda ndetse n'umubabaro birangire. Umusada ugeze Kindu, indege ya gisirikare ya Cargo izanye ibikoresho byinshi bya gisirikare byo kwifasha cyane cyane muri no ntambara, ndetse izana umusada ngo wangonga cyane kuri FARDC kugira ngo FARDC irangize urwo rugamba rwemereye nabi. Ko ndabikubwira byose, Baraka M23 ishaka kuhigarurira vuba, ibisasu byoherejwe na drone bikalaswa. Bamwe batangiye kuvuga yuko ari nk'itangazo ribwira FARDC yuko uko byabagendekeye Pwezelo ariko bigiye kugenda Baraka. Kumbe Ibaraka hari ibintu by'abarundi hari byabonetseyo bitatu nka za antenne ndende bigaragaza ko yashyize commanding post ya drone. Ibyo nabyo ndabikubwira. Hanyuma Kongo kiri kubyina ku rukomara. Kongo iri kwishima cyane nyuma ko basabye igihugu cy'Ububirigi ko amakarite agaragaza mu y'agaciro yo muri Kongo aherereye. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibigizemo uruhare, bati mutange ahantu hari amabuye y'agaciro ya Kongo tuhamenye. Ububirigi bwabanje kubyanga, ariko wakwangira umunyamerika bigakunda. Ikibatsi cy'igitutu gikomeye cyageze ku Ububirigi bwatanze za raporo cyangwa se amakarite ashushanyijeho ibice bicukurwamo cyangwa se byacukurwamo y'agaciro menshi. Ubu Kongo irimo kubyina ku rukoma, igiye ko nikigiye guhendesha ibihugu z'i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni hehe? Ndabikubwira. Unyemerere kamwe ku kandi kuri kuvugwa ku mirongo imbere ku rugamba, tubihere hamwe tuva kuri kimwe tujya ku kindi, tumenye neza n'urwo rugamba uburyo rukurwanwamo, ndetse n'ibyo twakwitega muri iyi ntambara ikomeje kuri Burasirazuba bwa Kongo, aho FARDC iri gushaka imbaraga. FARDC ishaka kongera kwigaragaza nk'igisike kirwana, nyamara ku rundi ruhande M23 nayo yaranze kwa gafuka imvugo rimwe igaragaza ko izarwana kugeza ku mwuka wa nyuma, irwanira ngo uburenganzira bwayo, kandi ngizakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo yirwaneho kandi itsinde. M23 itazigera itsindwa, izarwana kugeza ibice byose byigaruriye, kugeza uturere twose turimo FARDC batwisubije, hanyuma bikarangira FARDC ngo yambuye igihugu bagashinga leta yuzuye, leta yigenga. Ibyavuzwe na Colonel Nanga nabyo ntabwo tutabyirengagiza ku bijyanye no gufata igihugu cyose cya Kongo nyuma ko bamaze gufata Pwezelo. Ngo ikaze, njyewe ndi Mungu wa Kamanzi bw'u Rwanda, ngo ikaze muzane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Birumvikana ko kuri tele bisaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo agire agaciro runaka buri wese yigarurira, yaba M23 ya FARDC wavuga ngo akoresha imbaraga zoroheje cyangwa ziciriritse, wabirengagije neza ko ari urugamba atari imyitozo cyangwa se imikino. Isasu yo rije riba rigomba kwica umwe mu abasirikari b'uruhande rumwe cyangwa se urundi. Nibyo barwana bagomba kuba bazi neza ko bagomba gutsinda urugamba
batarutsindwa agakoresha itegeko rya nyuma ryo ku rugamba ryo kwirukanka kibunuma amaguru, bitaba ibyo ngibyo ukaba amatekwa cyangwa se ukaba kajorite cyangwa se ukicirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Duhere kuri ibi ngibi. Tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026, Fidele Rugabo uyu ngaka n'umuvugizi wa FRDC wa Twirwaneho AFC M23 yamije cyane ko bakoresheje strategies zidasanzwe maze kigarura utundi duce twinshi twegereye Prezelo ndetse na Minembwe. Uti yavuze ngo iki? Gakenge, Muko, Nyaruhinga, Tombe. Agace ka Gakenge, Muko na Nyaruhinga ati n'uduce twigaruriwe na none twongera kutundi duce twose tumaze iminsi tugenzurwa na M23 Egmed Twirwaneho nyuma guhangana bikomeye cyane na FARDC. Ati adui wese yageze muri Nyamyanda, akarere turagakubuye nta bucafu bukirimo. Vive Emerald Petit M23 tuzarutsinda. Iyo magambo Rugabo yanditse agaragaza ko Gakenge, Muko na Nyaruhinga ubu hagenzurwa byuzuye. Kugira ngo bisumve neza umva utwo duce nicyo FARDC iri gukorerwa na M23 ngo bitangazwa na Rugabo. Babanje kurwana mu gice cy'amajyaruguru ya Minembwe, ubwo ni muri Mikenke, ugana mu gice cy'uburengerazuba bw'amajyaruguru muri Bijombo, ariko Mikenge barayigarurira. Bakomeza mu gice cy'uburasirazuba bafata Rwisankuku, bayivamo bagera muri Prezelo. Ibyo ni ibice bikikije Minembwe. Gusa kandi mu tundi duce cyangwa se lokalite ntoya zihakuno y'umugezi wa Rwiko uturutse Prezelo, mu duce twa Kalinzi, Kalonze, Bidegu, utwo duce natwo M23 ikaba yagigabamo ibitero bikomeye bikirukana FARDC ririmo kimwe na Wazalendo. Ibyo bice nabyo kiri mu maboko ya M23. Gusobanura neza ko M23 muri izo nzira zose ifite ibice yambuye FARDC. Hanyuma igice cy'amajyepfo kirimo Gakenge, Nyaruhinga nabyo bikaba byemezwa na M23 ko barangije kuzigarurira. Mu magambo yatangajwe na none na Fred Kaniki yavuze neza ko n'igice cy'uburengerazuba agace karimo Gitavi, Kalundu natwo utwo duce batwirukanyemo FARDC gahungira mu gice cya Mwenga. Bigaragaza neza ko ibice byose bikikije Minembwe na Minembwe yose kuri ubu ngubu ushingiye ku makuru yatangajwe na Rugabo Fidara bisa naho ngo M23 ari ihari kandi barangije gutsinda urwo rugamba nkuko abisobanura. Nyamara abandi bagira ibyo bavuga kuri M23 barimo ndetse na Colonel Nanga uhamya neza ko nyuma ya Prezelo ibintu bigiye kuba byiza. Nyuma y'amasaha make gusa bigaruriye umudugudu w'Inkenzo wa Prezelo mu gace ka Fizi, umutwe nyeshyamba Z23 uburimo kugaragaza icyifuzo cyawo cyo gukomeza gutera intambwe ugana muri Tanganyika no mu tundi turere twa Repubulika ya Kongo. Tanganyika iri munsi y'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'igice gito cya Maniema. Anga niho FARDC ngo agomba kuyisanga bakayihakura, kandi impamvu ariho strategique cyane noho gace ka Tanganyika gafite icyo twakita nk'ikivuko cyangwa se cyambu cya Kalemi, nyuzwa abasirikare benshi baza mu bwato bakajya muri za Uvira, umanuka gafata Baraka ndetse na Kalemi no gufungwa umuhanda w'amazi no gufunga Lanfolo ituka mu gihugu cy'u Burundi. Muri make wumvishe kumva ko Baraka yafashwe ndetse n'inzira ya Kalemi igahita ifatwa, nta Lanfolo itutse mu Burundi yazongera kuboneka ku mirongo y'ibere ku rugamba ketse yinjiriye muri Uvira honyine. Kandi izo nabyo ngo biracyagoye cyane kubyizera mu gihe ari za Lanfolo zabunitse za M23 zimanuka ziva muri Kamanyura isa n'izikwerekeza mu gice cya Runigu cyangwa se agace kagana muri Luvunji, nkaho ari gutegura nanone gukora igitero gikomeye cyane kuri FARDC bagana muri Uvira. Bona Uvira bayivanyemo icyo gihe gihita birangira kiba amajyepfo yose igenzurwa na M23 kimwe n'izindi ntara zose zicikije, bagakomeza mpaka bageze ahandi hose bumva bifuza kwigarurira. Ari nabyo ngo byatera igihombo gikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa kuryo bwakemera gutanga ikiye 27. Ubwo yabwiraga abarwanyi be i Bukavu, Colonel Nanga Yobero yagize ati turashimira Imana yatuyoboye kuva Isabinyo ikatugeza hano, kandi izatuyobora ejo ikatanga ikisangani, Ikindu, Ikasayi, Ibandundu no kubohorwa kw'igihugu Burundu. Ibi byose bizagerwaho n'imbaraga zacu, ariko nitukibeshe igitangaza, nitukibesha ariko tubikesha igitangaza cy'Imana nkuko twabibonye Iminembwe. Colonel Nanga avuga ko ngo ubungubu urugendo rwerekeje muri Katanga, rwerekeje Gisangani, rwerekeje Kindu, Kasayi na Bandundu ndetse mpaka igihugu cyose cya Kongo bamaze kukibohora nkuko bivuga, bamaze kugikiza, bamaze kukigarurira, nibwo ngo intambara izasozwa, kandi ibyo bazabikora kubwo gufashwa n'Imana nkuko ngo yafashije muri Minembwe
ngo nandi niko bizagenda mpaka urwo rugamba insinzi irahari bazarutsinda nta kabuza. Uwibwira ko batazarutsinda ngaribeshye cyane kuko M23 twirwaneho ngo afite imbaraga z'Imana zikabafasha kurwana. Umujyi wa Baraka nugwa mumenye ko Kalemi itazongera kugira umutekano, kandi uwari wese ubona Kalemi abotina Lubumbashi igihugu kiri mu kaga. Hari ibikorwa bigomba gukorwa byihutirwa. Hari amagambo yanditswe muri bamwe makungumani basa n'abarabura cyangwa se bagira inama Tshisekedi Chilombo n'igisirikare cye bati noneho Baraka mutayifata nka Pwezelo. Gufatwa kwa Baraka bivuze ko na Kalemi irabidahari, kandi Kalemi nibidahari menye ko Lubumbashi irabidahari, kandi Lubumbashi nibidahari muramubona neza ko ngutakaza ibice binini cyane. M23 ngo agace kagiye kuyigora cyane cyangwa se agace wavuga ngo kayigoye kuko itagafite ni Baraka yonyine. Ubundi gacuncumuka mu ntabire atitegura kubungana na Nyerera kuko atanyerera ikirenge hakandi gikomera agakomeza kwa avansa ajya mbere. M23 ngirimo gutangira gutekereza uburyo irinjira muri Baraka. Ibitero bya drone byavuzwe muri Baraka bigashinjwa M23. Bamwe bavuga ko ari uburyo strategique cyane cyane bwo gukomeza kugota igice cya Baraka no kugaragaza neza cyane ko nyuma y'ibintu bikomeye Baraka igafatwa baraza gura no gusenya FARDC. Gusa nyuma y'uko Kongo ibonye ku rugamba rwayiheneye ndetse so n'urwayitsinze abarwanyi bayo ba FARDC na Wazalendo kugira icyo bakora byananiranye, Kongo yatumije byihutirwa cyane inkunga ndetse n'abayifasha bitari ngombwa gutanga umusada kuri kino gihugu ngo arebe ko cyakihagararaho. Mu makuru ari gutangazwa biravuga yuko FARDC yakiriye ibikoresho byaturutse mu bice bitandukanye bikazanwa Kindu, aho muri Kindu bagomba guhabwa renfort cyangwa se guhabwa imbaraga zikomeye bakanyura Kalemi baza muri Kivu y'Amajyepfo kuyoborwa n'urugamba ruremereye, ibikoresho by'intambara, imiti, ibiribwa ndetse n'imbunda za gisirikare zigezweho. Byavuze ko mu gitondo cya tariki 5 Ububiligi bwagiye gushimangira umutwe w'iterabwoba wa FDLR muri Kongo. Bashatse kuvuga ko nyine FDLR na FARDC bundi bamwe bavuga ko ari kimwe. Ubwo iyo ndege ya gisirikare ya A400 Airbus 400 yavuye Lubumbashi yerekeza Ikindu guha intwaro FARDC n'abambari bayo barimo ngo FDLR, abacancuru n'abarundi. Kindu na gace ka strategique cyane muri kira gerekezo uva muri Kivu y'Epfo kuko niko gace gafite ikibuga cy'indege kinini cyakwakira indege nka za Cargo. Ndege ya Cargo 400 y'Ababiligi yageze ipakiye ikoresho yuzuye. Makuru akemeza ko byeze ipakirwa amakamyo yabigejeje muri Kalemi, hanyuma bimwe gahita binyuzwa mu mazi ubwato bugomba kugeza kuri Baraka kugira ngo ari Baraka abone ibikoresho. Nyamara siyo axe yonyine gushyizwe mu ikoresho, hari n'indi axe inyuze mu gice kiva muri Kindu usanga ufate umuhanda ujya muri Shabunda, ariko bagomba kuzacamo bagamuka bajya mu gace ka Kamitunga kugira ngo bajye gutangira cyangwa se gutanga takinga M23 ngite gupfa kumanuka gutyo gusa n'imbaraga. Izi strategy za FARDC zo kuzana ibikoresho no gutegura abasirikare bagomba kwiga undi mukino kurwana, umwashimangiye cyane cyane yuko ushobora kuzazonga M23 cyangwa se bigahita birangira ari nka kwakundi bagiye muri M23 ibikoresho ku bintu ng'imbere ku gagimba. Ibikoresho noneho ari byirashisha adui adversaire FARDC nkuko byagenze mu mujyi wa Goma, ibikoresho byasizweyo bikaba bigikoreshwa na bugingo n'ubu. Ariko ngo ni mu gihe bategeye kunanga ibiteri Baraka ntacyo bijejwe. Mama 23 yarashinjwa kuba yongeye ibitero za drone za TB kabiri Bertal ibintu bya FARDC n'afite ko bazo ngo abaturage nabo bakabigira ingaruka nyinshi. Nkuko amakuru aturuka mu gace ka Baraka bitangaza ndetse mu duce twa Gakenke, Muko na Nyaruhinga naho bikavuga yuko imisozi yigaruriwe na M23. Biravuga yuko muri Baraka n'igitero cyabaye cyongeye gutera ubwoba bwinshi ndetse gitera no kwibaza ibiraza gukurikira. Gusa igikomeye cyane position ya FDNB yari muri Baraka yise itangira igikorwa gikomeye cyane kwakita nko gukubura agace. FDNB igisika position y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi babanje kwirukana abitwa Bazalendo bari babegereye wataza kwamenera ibanga. Bundi haza amakamyo abiri azanye ibikoresho, hitaboneka ngo antenne zimanitse mu kirere nkaho wavuga ko ari uburinzi bw'ikirere cyangwa se uburyo bwagurutsa za drone zabo ugiye ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana na M23. Nyuma y'igitero gikomeye cyane cyagabwe muri Baraka nanone kavuga ko cyavuganye abasirikari b'abarundi 27. Aba rero bagomba gukora ishoka byose kugira ngo baze n'ubundi bahangane
na M23 bakoresheje ikirere ndetse n'iy'ubutaka. Akariyo mpamvu iyo control room bayishyize muri ako karere. Hanyuma ariko usibye kujya gufata Baraka kwa M23 nk'uko ibitegura, FARDC ndetse n'abari bakavuga ko ibyo bidashoboka. FARDC yasohoye itangazo rigaragaza neza cyane ko ubu ngubu itaraza kwihanganira umuntu wese uraza kugerageza gukomeza ibitero ku butaka bwa Kongo, ngo kwihangana kwa kuvugwa kujya kugarukira. Ikibazo benshi bibaza, Kongo ni ukwihangana kwayo cyangwa ni ugutsindwa urugamba? Kwihangana kwayo ngo bizaba bigiye kugaragara neza cyane uburyo igiye gukora intambara yo kwisubiza icyubahiro imbere ya 23, kandi bibaye ari ukwiyemera yagiye kugaragaza icyo M23 igiye kubakorera, yisubiza ibice bya birimo FARDC. Kongo twavuze ko iri kubyinira ku rukoma cyane. Ababiligi bemerwa amakuru y'amabuye y'agaciro Kongo n'inyandiko iherereye muri Africa Museum Itelvelen hanze ya Bruxelles, kandi kubiyemo inyandiko zigera kuri metero 500 zirimo amakarita amaze ikinyejana, dosiye z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na raporo z'ubushakashatsi n'inyandiko zakozwe mu gihe cy'ubutegetsi bw'ubukoloni bw'Ububiligi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Kinshasa, dosiye zishobora gufasha kumenya amabuye y'agaciro cyangwa se amafaranga ataraboneka, gukurura abashoramari no gukomeza kugenzura urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rufitanye isano n'umutungo w'amabuye y'agaciro ubarirwa muri trillion 24 z'amadolari n'ikigo mpuzamahanga cy'ubucuruzi cya Amerika bavuga ko Kongo ishobora kwitunze trillion zenga 24 z'amadolari za Amerika. Abahanga mu z'ubutaka n'amasosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bo mu Bubiligi bakusanyije inyandiko mbere y'ubwigenge bwa Kongo mwaka wa 1960, bibanda cyane ku muringa na zahabu, ubwo hari inyandiko zimwe na zimwe zigaragaza ko cobalt na lithium byari bifite agaciro gake kirya gihe, nabyo byakoreweho isuzuma ariko ritari ryinshi. Amadosiye akubiyemo kandi imwe mu mabuye y'agaciro akungahawe ku isi, Kongo ifite umuringa cobalt, coltan, lithium n'andi mabuye y'agaciro akoreshwa mu modoka zikoresha amashanyarazi, telefone zigendanwa, intwaro ndetse n'ikoranabuhanga ry'ingufu zishobora kongererwa gukoreshwa cyangwa se gukomeza gukoreshwa cyane. Aha rero Kongo kuba igiye guhabwa iyi karita, amakarita agaragaza ahantu hari amabuye y'agaciro muri Kongo, ngo bizongerera nanone inyungu ku mufuko wa Kongo, bizakongera ishoramari abakongomani. Nk'uko ikigo mpuzamahanga cy'ubucuruzi cya Amerika kibitangaza, umutungo munini w'amabuye y'agaciro yo muri iki gihugu nturakoreshwa cyangwa se nturagerwaho, kandi warirwa muri gaciro ka trillion 24 z'amadolari. Amabuye y'agaciro ya Kongo ataragerwaho, ibirumbi bite byaboneka biberwa amafaranga angana gutyo. Iryo gereranya rifasha gusobanura impamvu leta zimwe za Amerika, Ubushinwa n'ibihugu bikomeye by'inganda byo mu Burayi bikomeje gushikazwa n'icyo gihugu, nubwo hari intambara muri Burasirazuba bwa Kongo cyane hafi ya Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, ndetse n'amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Kongo. Ariko bitewe n'ibura ry'agaciro riri muri Kongo n'uburyo Kongo yemeje gufungura imiryango uwari wese wifuza gukorana nayo, bituma baba Abanyaburayi, baba Abanyamerika, baba Abashinwa, baba Abarusiya bose bumva gukorana na leta ya Kongo ari ikintu cy'ingenzi. Muri mpamvu kuri ubu ngubu nta gihugu na kimwe cyangwa se nta leta n'imwe ishobora gupfa kwihanura kuri Tshisekedi Tshilombo, ngo inshuro nyinshi usanga ari ibihugu byinshi by'i Burayi yewe na leta z'ubumwe za Amerika bavuga neza Tshisekedi Tshilombo, ndetse banamushyigikiye cyane mu rugamba n'imvugo ze muri intambara, akanuzi zikoreshwa n'ibyo bihugu bashaka gusobanura ko intambara yo muri Kongo yatewe n'igihugu cy'u Rwanda aricyo cyateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu rwego rwa siyanse, ibikubiye muri izo nyandiko biratangaje rwose, ngo byatangajwe na François Clavel, umuhanga mu z'ubutaka mu ndangamurage wari uyoboye uyu mushinga. Clavel yagize ati, ni umusaruro w'akazi kenshi kakozwe n'abantu batanze igice kinini cy'ubuzima bwabo mu kwitegereza ahantu runaka. Bagiye mu turere tutari twasuzumwe na gatoya kugira ngo bakore ubushakashatsi. Nta bikoresho byo gushyira ibintu aho ngaho bigeze bashyiraho. Kuri Kongo, ububiko bushobora kongera ubushobozi bwo gucuruza mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, iyo gifite ishingiro ry'imari n'imigabane y'amafaranga menshi, bigatuma Kongo itera imbere cyane. Ibi rero kuri bamwe bagasobanura neza ko Tshisekedi Tshilombo ashobora gutangira kwibona nk'inyungu idasanzwe, ndetse koko bigahita biba irembo rifunguriye Kongo, ariko rinafunguriwe abanyamahanga bifuza gushora imari yabo muri Kongo. Leta zimwe za Amerika kuri imbere. Iyi raporo cyangwa se ikarita igiye guhabwa Kongo bitegereje kuzana impinduka byanga bikunde mu karere, birashoboka. Turabasuje abari muri Fizi na Baraka. None
igitero cyabaye muri Baraka kimeze gite? Abasivile ngo bagera kuri 5 bishwe, abandi benshi barakomereka mu gitero cyagabwe n'indege itajya abapilote ya Barkhane TB3 nkuko amakuru aturuka mu gisirikare yabivuga mu ijoro ryo kwa gatandatu kugeza ku cyumweru i Baraka muri Kivu y'Amajyepfo, nyine hariya muri Teritwari ya Fizi. Kura kusanijwe n'inzego za gisirikari, iz'umutekano, iz'ubuvuzi n'iz'imiryango itegamiye kuri leta yo mu gace yo muri ako gace, avuga ko iyi ndege yagonze imodoka zitwaye mu murambo zerekeza Ilweba muri ako karere. Nkuko aya makuru nanone bitangaza, iyo modoka yari igizwe cyangwa se izo modoka zerekeranye harimo moto 5 zari zivuye Inyange zerekeza Ilweba gushyingura umuntu wapfuye azize indwara, kimwe nyine n'abari baziriho birumvikana bagabwaho igitero nyirizina. Bivugwa ko abamotari bageze mu gace ka Lukoke mu mujyi wa Baraka bahagaze kugira ngo bongere essence kuri imwe muri moto, ubwo habaga iturika nyine mu gihe bongeraga amavuta muri moto, iturika irabasanga aho bari kuri station, bavuga bati ka turebe ko twakomeza urugendo. Umubare w'agateganyo wapfuye ni 5, barimo abantu 4 bapfiriye aho igitero cyabereye n'umugore umwe wapfiriye mu bitaro bikuru bya Baraka nkuko amakuru akomeza gutangazwa na Congo. Abandi bantu benshi bakomeretse, abantu 2 baburiwe irengero igihe amakuru yakusanywaga, mu gihe umwe warokotse umumotari wari utwaye umurambo ariko itabwaho mu kigo nderabuzima aho yajyanwe kwa muganga kuko nawe ari mu bahungabanijwe n'iki gitero. Amakuru ya mbere yakusanijwe aturutse mu nzego zibanze agaragaza ko abishwe bari abasivili kandi ko nta birindo bya gisirikari byari byitezwe aho ngaho igitero cyabereye. Muri make utavuga ngo wenda bari bakurikiranye igitero cya position ya FARDC. Nkuko amakuru aturuka mu gisirikare muri ako gace abivuga, indege ya Barkhane TB3 yateye imodoka zari zitutse mu gace kari mu rwego rw'ingenzi ka Poezelo, ubu kari Kigali n'inyeshyamba za M23 twirwaniyeho batazira RDF. Ngo mu gihe izo moto cyangwa se abamotari batukaga muri Poezelo bikekwa ko byatekejwe na M23 yuko wenda babari bahaduyi bari kwinjira muri Baraka bagita bagabaye igitero ngo atazi ko ari abasivili. Nkuko aya makuru abivuga, indege itajya pilote imaze iminsi myinshi ikubita ibirindo bya FARDC n'inshuti zayo mu gace ka Minembwe, ndetse Barkhane TB3 nimaze kubashegesha ku rwego ruhambaye ibabuza amahumeko, yabanye isereri kugeza ubwo batakaza ibirindiro ku bindi. Umwe mu basirikari bari mu bikorwa by'intambara yagize ati, ni indege 5 zitajya pilote za Barkhane TB3 zimaze iminsi ziguruka ku kibuga cy'indege cya Kamembe ngo ziva mu Rwanda, zikomeje gusasa kurasa ibirindo za FARDC n'inshuti zayo, zerutse nanone kurasa kajugujugu 3 za FARDC Baraka ariko ntacyo zigeraho. Akomeza agira ibyo atangaza ati, mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo abagize bari muri société civile barasaba ko inama y'umutekano mu gace iterana byihutirwa kugira ngo inzego za gisirikare n'iz'ubuyobozi zitanga ibisobanuro ku byabaye muri iki gitero no kumenya abagikoze bari bo ngo babiryozwe byihutirwa. Iyi mirwano ibaye mu gihe kandi umutekano ukomeje kugabanuka cyane mu turere twa Fizi na Mwenga, ari imirwano ihuza FARDC n'umutwe wa FC23 n'abanyakorwa bawo. Uturere twinshi tw'ingenzi ngo misozi miremire berutse guhinduranya cyangwa se kugabwa nk'ibitero biremereye, igitero kidasanzwe cyagabwe muri ibyo bice bya Mwenga na Fizi. Ubwo itsinda rya FARDC n'abanyamakuru muri Kongo arimo nka Batubenga, umusezunguzi wigenga wibanda ku bibazo by'umutekano, yabajijwe bashingiye ku bintu za tekinike avuga ko yasuzumye ko igikoresho cyakoreshejwe cyabari indege itajya pilote mu bwoko bwa Barkhane TB3 igitegerezo cyamaze kugaragara mu bikorwa za gisirikare byakozwe mu misozi miremire ya Fizi bikozwe na M23. Iyi muguke ishimangira igira iti, ntidusobanukiwe impamvu zateye igitero cyagabwe ku murongo w'abasivile bari mu cyunamo bari batwaye umurambo w'umuntu wapfuye azize indwara. Iyo nshingano zavuzwe ziza kwemezwa n'iperereza ryigenga. Ibikorwa nk'ibyo bishobora kuba ukutubahiriza amategeko mpuzamahanga y'ikiremwa muntu bikomeye, bikaba itero cyangwa se ikaba igikorwa cy'intambara, igikorwa kitemeye mu ntambara, cyo bita ibya by'intambara byakozwe muri 2023. Gusa kugeza magingo aya nta cyo 2023 iravuga kuri iki gitero nyirizina. Gusa ahari itangazo rya FARDC, itangazo rivugwa kuri kino gitero cyangwa se itangazo rivuga kuri iki gitero nyirizina cyabaye muri Baraka. FARDC yagize iti, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziramagana ibisasu byatewe ku ya 5 Nyakanga 2026 hakoreshejwe indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Barkhane TB2 mu yandi avuga ko TB3
zikoreshwa n'itsinda rya RDF AFC M23 mu turere twinshi two mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibitero byibasiriye uduce dutuwemo n'abaturage kandi byahitanye ubuzima ndetse byangiza n'ibikoresho byinshi mu baturage. Bati muri Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo igitero gishya cy'indege cyahitanye abaturage benshi ndetse gikomeretsa benshi nk'uko bitangazwa n'umubare w'abamaze kwicwa by'agateganyo. Igitero cyongera kandi ku rutonde rurerure rw'ibikorwa z'ubugome byakorewe abaturage. Muri Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo igitero gishya cy'indege cyahitanye nanone abaturage benshi ndetse gikomeretsa abantu batari bakeya. Ingabo za Repubulika ya Kongo zongeye kwemeza ko zikomeje kwiyekemiza kurengera ubusugire bw'igihugu, usugire bw'ubutaka n'umutekano w'abaturage. Zikomeje ibikorwa byazo hakurikijwe inshingano zazo shingiye ku itegeko nshinga zo kurengera ubutaka bw'igihugu no kurengera abaturage. Bakomeje kwiyemeza kandi by'ukuri kurengera igihugu cy'ababyeyi, usugire bw'igihugu n'ubusugire bw'ubutaka. Mu cyubahiro ubudahemuka n'ubutwari, ingabo za Repubulika ya Kongo zizakomeza ubutumwa bwazo kugeza igihe buzaba bugeze ku ntego yabwo, harimo no kwitanga burundu. Bikore Kinshasa ku ya 5 Nyakanga 2026. Wait, hano hari bitatu byo kwitondera cyane muri no tangazo rya FARDC ko bagiye gukomeza ibitero bikomeye noneho byo kurengera ngo ubutaka bwabo bwa Kongo. Muri make no kudekarara intambara yeruye kuri M23 ko bagiye gukora ibitero bidasanzwe kuri M23. Bagiye gukomeza ibitero byuzuye basubiza inyuma M23 barengera ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo bamwe bavuga bati iyi FARDC ivuga ibingibi ni FARDC imaze igihe kinini bigaragara neza cyane ko kurwana bikwinanira, yamurwa gace kamwe ku kandi. Yego bishize bari bagaragaje ko bashobora kwigarana Minembwe, ariko basubizwa inyuma nk'aho kwiswe n'inkuba. Abangaba bashobora gukora igitero gikomeye cyane ku buryo bakigarurira n'ubundi bice bavanwemo, cyangwa se tuvuge ko bagakoze intambara mu buryo buri full, bagiye gukora intambara no mu buryo bweruye cyane, bakagaragaza neza icyo bashoboye, bagatsinda urugamba, bakavanaho icyo bita umwanzi, intambara bakayitsinda mu buryo bwa nyabwo. Nimba ariko bagiye kubigenza, ubwo noneho tugiye kubona intambara yeruye yongera gutangira bundi bushya ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gice cya Kivu y'Amajyepfo. Yego, hanyuma ibingibi n'ibindi byavuzwe nk'igitengo kirugabwa na FARDC nk'ushaka kwihorera, ariko nyarwo akavuga yuko bari no gukabwaho igitero. Ni byavuzwe na bamwe mu makikiye FARDC bati namba arimo gufata intera mu ikoranabuhanga rigezweho ari rikoreshwa za drone nyinshi. Ntabwo iki imirwano yo kubutaka gusa, ahubwo yabaye n'imirwano yo mu kirere akoresheje za drone. Ni drone dusanzwe tumenyera cyane cyane intambara ziteye imbere nk'intambara y'Uburusiya na Ukraine, intambara yabaye hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Aho twagiye tubona ibikoresho byinshi bidasanzwe kandi bigaragara neza cyane yuko izo drone ziri gukora ibikorwa ngo biremereye cyane ku butaka. Bisa naho FARDC na M23 bahinduye uburyo bwo kurwana, bagakoresha uburyo bushyashya bw'imirwanire bakoresheje izi za drone. Hanyuma rero bikomeje gutya cyangwa se bakomeje kubigenza gutya, bishobora gutera none impinduka zasanzwe ndetse kazana n'impinduka zikomeye cyane ku byo benshi batekerezaga. FARDC iravugwaho kuba nayo yagerageje kongera ibitero bitandukanye ku bice birimo Minembwe kugira ngo yongere nayo irebe ko yakwisubiza icyubahiro mu duce dutandukanye bakoresheje za drone za KT6 ndetse na kamikaze. Bagabye igitero mu gice cya Kalonze ndetse na Mikenge, bashaka kugaba igitero kuri M23 bayica intege barebe ko bakongera no gutangiza urugamba rweruye kuri FARDC kuri AFC23 mu gice cya Prezelo, igice cya Rwisakuku ndetse n'igice cya Minembwe nyirizina, ngo bigarurire izo nzira zose. Gusa nubwo bemeza ibyo ngibyo ko ari byo bikorwa bagomba gukomeza gukora, haracyari byinshi byo gutekereza ndetse no kugerageza, kuko ngo insinzi bisa naho idashoboka mu gihe abari ku mirongo imbere ku rugamba n'abakomeje gukoresha imbaraga zidasanzwe n'abagabo 23 izongera kurangiza uburyo budasanzwe bwo kurangiza iyi ntambara cyangwa se gukora uburyo budasanzwe bwo kurangiza aya matati. Ikibazo dutatu ngira ngo nkubaze, M23 ibyo ikora bura hari ubushobozi bwo kuyagarika bukozwe na FARDC. None se M23 igikomeza fate na Baraka koko mu minsi ya vuba ngifashe Prezelo mu gihe kitageze ku minsi 7. None se FARDC igivuga ngo ifite ibikoresho bikomeye, abasikiri bakomeye, bakamuga agace ku kandi byihuse bene akakageni, isikari cyabo gishingiye kuki? Bavuga ko ari RDF batera. None se RDF yo ibarusha imbaraga kandi novuga ko ari igisigaye gishyigikiwe n'abacancuro ko byaba ari igisebo. Nyuma ngariko mumenye neza ko impamvu iri gutuma AFC23 batsinda
ari impamvu y'urugamba rwabo. Nawe niko bibona? Mbwira uko byumva muri comments. Ndagushimiye, ugubwe neza, ugire ibihe byiza. Amahoro, imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Shalom.